klembang tu editor ben senglok klembang tu ana tu kan undang nang citong dunan kan jadi tong sepat pen nang tu mana chohang ateng kan nang tu nang citong dun pot ang tu ana kang siap kilo ati non kini bangke ni di life long isi turning point asong lo ni di student life ten ke pinu non political party alongan ni di siap daito so kelong putak sini di rata pan na pen ni di padat nili pan appointment nang ipibe ka tuhan nili ka choroji pan sinam tuhan nang chohan kasi ke chengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan sarsing pancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen sarsing pancho ben chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omar Singh Tiso MP sir lapen da team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MEC board chairman ben chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan bazar committee along chairman dan doan BJP claim bangku bangki doan atung chingwa chingsai pen atung chidon sar pen nilipan nilibihek oso nilithek angda visita nilipan isi rat apartment lapen khelong ri apartment kardung long apartment apan BJP along isi mesen claim kachari dun long ya pan nilipan ada itu nang pi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kang tung ke Karbi Anglong Autonomous Council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang li phani li choro lo athe bi potna nili alang li long nili claim dun long ji la pen claim dun thekji to alang li tum nang matha pen nili phanan so se nang ipakeng ki claim ke chok chi long nang pa chok ponji la kan so se iprang ki mesena sai ki claim long ye phan alang li war sai nang pi pot ni alang li phan ninga klong pen akero pilo la penan parta ladak BJP is Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sir la pen da sarsing hangcho sir president la pen general secretary la pen is Karbi Anglong BJP ada komiti doan claim bangku bangpi atum finance tame nilininga klong pen alang litu manchulo athe party along alang litu nili finance tame isi our side kam ki claim long ji phan la pen mesen ben ki pa claim pon ji anso sin nga than nga pare pen ni claim long ji our side nga pi pot BJP a committee lada district committee Karbi Anglong is long committee duma team of handa ni di kurang tu bilo la penan parta nili phan nilipini message long ji theklong lo jenili phan Karbi Anglong non he jong ki man pona MP Omar Singh Tiso sir alang li sitame nili phan nang ki choro la pen congratulate nang people alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame la puson alang li tumulong klem long pamikaji our side nang people alang li tum phan da choro lo langchot kali ladak West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang ni West Karbi Anglong president hansami nili chorolo lapen Bir Singh Hansi district general secretary alang li tumapan pen atima hansami nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim long palang li tumasami chorolo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon along team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tumansami nili ninga klong pen laso spokesperson na nili phandai tu na pipot alang nito mana churulo lapen MSC doan EM doan lapenan parta ladak BJP along kachirap kachitodun dak district committee pen ha abera committee along daito ke anatum anaphansdami nili ninga klong pen koson si BJP aphan lapen Karbi Anglong aphan koson si ke claim mesendrima labang ke ning sipen ki claim long je phansi abera committee village committee a level anapantami nili ninga klong pen choro parlo lasi non nili la kaduk gawe aphan komani aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok kisan morcha pen chenglok ladak youth wing doan la pen ladak morcha do an atuman stame nili la puson pini arpu ki denglong pen ki claim long je aphan
kachisik long bangke kadu kawe amorcha doan masami nili hinpen akiro pilo kasi komani phan jongsi nili kiro pon along kachuru pon along jongsi mani phan bad de dulang pulote nili pan bianon lape nili kadu kawe karbiang long arat phan stami nili mithang a life along nili student KSC long dupong stami nili tum ASDC lapen CPI mela movement long nili tum ke clan lun ko an ke thek labangke nili tum nang tum atheng no si theklong lo laso long batai karbia khelong isi mentune khe ga char bolong ko si karjap tu nei ma pencheng lo kapre asai long jutang jubat along pencheng lo do an asai long ko an ma ke thek ija kong gi do lapen kachini du nan labangke mithang akhei mithang long ri phansi kachar jap dun phansi do son thotsi BJP parti political party ya masnami puna pe to tante la HPCF ke BJP abing pemandat la bangke political pen ala ke non political mati orientation political da hai sida la bangke nili tumang bom chingwai ching sai po la pen ni akinan so kopima bangke la HPCF lo decision la tengsi nili rat afana ko chikam la bangke mane HPCF bangke kabdu ko bi akhe da peacefully fancy claim asila dake mane board chairman do mane MSC do la katu ko beta do ya dak mate dor party la pen dharmo la pen akhe la dak kachip lobe mote only la dak banke nitum ma banke carbing lo fan ke damtang itum kadu ko be pen isya gift do ko kosi sulut sudak do ko kosi ini tum banke gift bang hilap nei opinion dong si ke dam de chat do pro dang de openly discuss nei to fancy nitum kangwai la sila banke apor dolan nasi jong si hala so pen si politically pen ni a problem do te ni SPCF akan thana ta siksa ka be la bang ke ni tumang bong constitution do pot mohla so constitution ateng kan si nang tunga ateng do jai pon tri tante nang li bang non la kes ni lo ta bidisar bu bong lang la kese bidisar alam long bang ke ni li dovek nei pun ni bupe non ke sitame reality alam si ni thanang tu maximum KSC advisor non ke nilige advisor cholo committee arlo ekali advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka din long ta political party na gachira to jene ni pil sitami nami tum langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong ki jene ba non jong si inglong tholong do pulote suteron men chenglong batum advisory board rason do basi laso dim long ta ni bang ke ala student youth lage clean seats do nei jong si kenang sot do ne committee tu jong si do hala dar sita ni problem ave je jong si nang like non ke applicable karilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulo de ni hala dar pasik sa do ji alam ke sita ni lipu bangke ini tu nge political challenge long si do ini tu ma kenang bangke ini tu dak carbing long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma phana kenang do lajong si ini tu ma hin pe no si political true political solution kali pulote ini tu karbi akhai karbi lo marad afan ke pajok ni sungkrum kasi ini tu true political platform bensi ini tu akhai itu ma society kan pajok unji kusini lika believe dolo la so teng pensi non na bangke ni akinang so bangke ni student life kan bangke pajok pen ni ke non ke advisor cholo kasi tuan alam bangke ni sitame kese afan abangke ni advisor do advisor avelam kali do ana bangke ni mithang khe jutang mithang khe phan binat na pen lo bachar di asong phan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do an nili buji do an bangke kwam le sung bustame nili la so platform men si abc sta nili na chani posi nili la bc phan bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cherap chito dun bomji pusi nale to matheng no nili pini paklaring tu jongsi la so kse phan bangke nili advisor do avista nili kse farman khe longri farman nangke apotai tin aja ka kisung long sta nili ajak duni kusi nang to matheng lo lam chak si tu Hindi nang BJP long tujuan yung dia formally ke comment tu kan tujuan. formally ke nili ke to we ma kopilo membership pun nili ke lake nili ke mane goson lo nili hapu CPI mel halong sa prank ke kese long si do bong ma kidi la sopen bandet ke nili ke open si nili kan kuna si meeting doma kuna si office doma la pen rata panda nili thanda je ni tum ke non botai bang ke CPI mel long ke ni tum do din delo la si ni tum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek la pen autonomous state isu la pen
border isu ke ini tum party pathinang ilo ning si pet pen ko sona tuwar pen si pachunji ma fula so tuwar pen le itum camera pet nang ko arn pen nang ke ini tum garang li long pen si claim bom maksud appointment nang to vis long BJP party long formally tapu party long Membership. Ulang kaya. join asun lo ke lake aki belli ke nilige anytime arang tum long sidolo mati isi arjab tip lapen karbiang long apan kaike kaching thur pen chenglok hempe ka farman pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram rong hangsar apan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusidame karbiang long ke do barim akhai doan lapen dak karbi pen chenglok khai barim doan pen ning isi pet pen ilitum ke hang je don pet pulote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen ma thadam pulote non ki do ma CM bangke karbiang long education anat pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bang ke alang lipan ning theklong pen si non ni lisitame ining chipa the pen si ke wangji arni ili tum mi thanga khai pen chenglok da ke do bari ma khai do ana tum pen ning isi pen karbiang long aphan isi mesen klem ponji aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu ko long pen stame hirjume long ji pusi nili ning thedo la si kadu ko phan stame nili non rat athengnu kwansi nili klem unjine lake rat athengnu si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phan hirjume nang piji ansu sesi ke klem me ke damme phan hirjume long ji pusi nili ning thelo la si kadu ko phan stame karbiang long rat phan nili konane ke chok che phan nili phan dia tu la pen jong si nili ansu se claim long nang la ansu se ke claim je phan khai long ria pharman ansu se claim pon nang jilang plote nona dai to long stame karbiang long arat doan nang chirap nang chitodun pen nephan mesen asaison long po pusi kaduk kawe karbiang long arat aphan churusi nang litoma thengno la pen nili kijut si dak karbiang long a chief Dr. Tuliram rong hangsar nili phan la puson ajai make along la puson nili phan spokesperson or two is karbiang long nang gipe ka bangke nili ning aklong pen nili mathaun e alang li nang pe kapot alang li phan nili kai tengi ne la pe alang li leadership lo claim dun tip pusi nang li tuma theng no nili than pachini pon lo pardon